Yau ba storji lengdo bolong personal security officer jo kaseng HNLC. Ubala syakam menerang step na kaying ke jong u na po maulon rekishnong. Lara mata ka janmiet apo kaying bisar. Kini kejeng ra akmat kaying bisar kalau na kalian juki pulit man pan bo na kaying bisar ba set man tuket ya u. Asenran da ki pulit ya ba storji ha ka ba tap da kejeng tak muat na ka klik bat ulus pan pa mulu malai ka dur khamat ke jong u. Laban ka dawang ni ba storji lengdo du wei na pedeng kit khot jo kaseng HNLC ki belawan syaka jelah kan dikasnam ka beladab na kam ta banyak syembatalang ha kejakan yesuk ba ka sarkar. Laban kedong ni baya kan dikajeng kan yesuk kan kan ka HNLC khamadin kala weng no harin ba ka sarkar kam semla priang ya kejeng dawa jo kaseng. Kan dikajeng syakam jong ba storji ru kala wan ha kapor ba kelami ki khobor ba kaseng HNLC kala pha da ki chiti dawa pesa keleng-keleng da kam ta dawa pesa na ki nasional ni ki beri jong ni kejelah. Rồi, lúc hai pelak ada ikut